Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kinun tu ni khwa ding in jong THUMANTAM Center for Son Mipi lung AholLai ti EimiTimes editorial kunin THUMANTAM anangai kinuhiti iti lai hi jong le gamsung thu no bautam na ting army le security force hon relief to gun to kilhonin Mipi lung hol nein civic action chum ahin tong jiwin ahin la thu hong thip dom ting amoho jong athip del ji tawi civic action chu be a hipun koi po chang ji lo a hi joy bulpi sarkar to gondung zuya hichi civic action program ho hi sipei ho le Mipi ki ka ke thim tu na podo ding le Mipi dinga thil phachum bol dinga chu ki gong mong a hinai hitabong civic action phachum pi jong mi tam ta ki umji a hi vetsa nan tu laita jong hin CRPF hon ahin ha bol heun hitabong chun sepei dangin jong a bol lo chu a hidi pui ade in Center Reserve Police Force CRPF ho hi tu chung gala hin kuki zo nam mi te hon achungwa ta san na anei hlomun hiji chun alu din hunglu da leutia anapang a hiwi ahin la home ministry in Mipi deilo thu ngai tu loin Assam Rifle ho ahin la don CRPF chu ahin koi tho wi tua hi CRPF ho hi kuki zo nam mi te chenagama hi zunoza ainoza phawa hitai ate pi amonu deilo ho amonun alung ahol to banga hi tu pet jakhana hi CRPF ho hin Mipi lung ahol danun akilangi langkhana tawang la ahi le agam sung mi lung aholwa thilpha abolu jong Mipi dinga ase a hi pui kaneu lain mi khat aupa chanu thi akusa nawa bube akini ewalu le apachum ding dang tapui ati dan hele civic action akun thilpha ki bol ho be hi Mipi in phachum na anei le hichijong chu aphachumi hitabanga lungbut aput laiwa hi ho sa ho hi han thanglam kai ho hi jong le Mipi phachum na thei ding bol ho zo hi ki he thim tua ha bola bol sa ngai zo ding ham chule a hi thei jena CRPF han sepei dang ho hi jong le CSO lam kai ho hin high level officer ho jong a ki he thim pi diu phajoding in ta san omina hi aji chu amaho gamsunga ahunglu ru hi amo deilan a hi pun sarkar lu bo ho vai hom na a hi ji a hunglu a hi wi eima hong sunga ho chu eima honga ke sa ding chu politics chi khat he joding in akilangi Assam Rifle ho chun gamning gam ka chule mihim hindan a he chinun heji chun mail ho lungput adeilo naw jong tampi anom dingin ginchar omina hi ahin la CRPF ho hin athu in he jong leo practical a hi hungkizil pan diwa hin hija chu Mipi to kiloi khom theina ding jong hi amoho hin angai charu hidin ginchar omi CRPF ki ti hi vanoya police minpu kiloi khom nala alin pen a hi jong akitin amoho chunga vai hom lamkai lubo atam zo hi IPS officer ho a hiwin hiji chun IPS officer ho hin amoho deputation phasung nomta umna ding bo a kho sawa sipei ho khanto machal na ding hi agyal gillo a hi jong akiti officer khat chu kumhlom cha bo deputation a umji a hiwin hije ka a chu thile thau ke halliwa na tong tamji lo jong himei the a hi hitabong ho ji a hi CRPF hi a khanto ding bonga khangto lo danin jong akisei tu din munahin bulpi sarkalin sangkhat jaku somko lekhat batch IPS officer Assam Meghalaya Kader Gyanendra Pratap Singh chu Assam DGP ahina akun aladoun CRPF Director General dingin ahin gonguvi ama hi police organization chuma jong experience ni ahizia agun danun akisein ichangia CRPF ho hin machal na ahin nei diwang seithe ahinai pui chule tu din muna CRPF Manipur hunglun ho hi nazalai hat nagam ke akun ahin toldo ahin sarkar in sung le jong leo Manipur din mun le nazalai sti chu Maoist insurgency ho ki bangjap lo a hi ji hin amahon jong ki hilna tha anei diu gincha romi chule gamsunga sipeyum ho hi kiloi pidan thip kit angain eima sungil chen hewang ve dinga kiloi pi chu kipal na jong hungsu the a hi ji in chi the ngai hle dingin akilangi aji chu amho jong amho political guru ho thunuya chatlo a hi ji un political solution hi sipei ho koma umloading a hi ti head kit ngai hi chule amho hi bulpi sarkar hin
Peace Mission dana ahin solo hiding in jong gin chat omin ahin la ichan hung chal hading hamwang phat ge heidan nga ngai tan ti chu tu ni khuwa dinga thumantam Center for Son Mipi lung AholLai ti EimiTimes editorial kuna thumantam hin pon do theu hi chan chui tan ti